cái mà ni lắm bằng cái introduction cái này mấy cái mà hiện cái hi lần mình tham gia chỗ cái này Aizawl District Congress Committee President Lai cái này cho nên cái về lắm bằng này thì cũng ban đầu không ai sẽ là Aizawl District Congress Committee Vice President Lai cho nên atham ahia nên kurem rota awama ani hichun lo khet yep to karinga NPC suya gan media secretary Lai ania chuan kating lam pam kabulani hi usiba lo rota Aizawl District Congress Committee gan Vice President Lai boka Vice President hi pati kan ni chu chuan a chole che hi uban khoi thama ania ani hi DCC kan General Secretary Lai ani boka achak perami hi UKC lian thama media kan General Secretary Lai ani bok ani ole Mizoram Lunglu kan Chanchinpu mi zau tak teu Aizawl District Congress Committee te somna mai poi muin in hun lutak senga press conference min ilokin sa kawangin kamo mema in zaba ya chunga Aizawl District Congress Committee mingin long tu kan saya sibai kan buk cheu ani vena hian India bipui abik takin thingka na cheng din na se sok ten bung som di set kanin na le kan thamwan poi MC NREC December sang election di panga thakta chungsanga Congress Party ten ramle bipui te tor theina laka an chanbo humna nang mani kal kanga ramle bipuya also poi turin heta hian kan lo kala chuan te chuan trang hova atula ka min ti dal sok turin in tran pui na le ki khoi na kan ngen sa cheu ani Ziram G project hi hian atum atanga tuna tanga hun relo te ram mi pui te ka in chen sam na abik takin sa ro na rong kai ani thei mai ngem ti thengin mai to na min siama chu chu vai nia Congress Party on ti boi tu ta te po ani an statement kan ron siam ka punte are ro zo nan kan siam mai nge Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act e kumsang dile somti panga khatilaya UPA sarkar kham akal punchana hedan hoya hian thingtlang cheng sarkar tok omlo na tin den sarkar tingin dangin in lona abil thia teyan sambo ani awangin ani lama pe ngai tu ani he in hone he andi electrically som panga chuma ti ro kun sak tu ani ya chutian hi ro chuan employment allowance pay tu ani he MC NREC mayam sambo ani MC NREC thi thingtlang chu putiltan atangkai na yung ngana poi motak ani ya chung ko vai bel chinga chung vai bel chang velin tin hong tangkai chung ko tam tak puri ta choka vaira ma pe chuan an ro wa mai ai na sang so van kam ta na tam tak asiam bok ani khotla mo angin na an kal puya ko mu lo pau lo ko ka direct ka anaka na alwa wangin thingtlang ni te tribal le nam noi tum tan pe chuan boy pollution pa ngai lovin flow also in nam dong mai thi ani tuna central BJP in na kalpui Ziram G ero chuan ale ding thoka dan nga an chanvo right ani to ani do to ani he dan than moya hian chanvo ani na abo mai ani lova Ram Sabha le panchayat te thu nei na ti boin central ro man na kalpui tu ani to thum ani he ba ka hian central in na tum vek thim kha 90% te 60% te in atum to do na aba chu state asirin 10 le 40% lai state in atum ngai to do na
state te tan chuan puri atlingani keni state hian 10% kan tum ve ngai dona keni ang state pachetak tan chuan puri na satak ani ang hedan thara hian engkim budget khum vek ani do dona lolaman tho atul line in lo na siam ani don lo van na to uza bitu siam ani do don lo wangin MG NREG noya na tho ai tlem dai tho ani theya chu thingtlang mi chu patin tan chan na satak ani theyani he ba ka hian India hampa Mahatma Gandhi ming pai tumna niin alanga he hian na thok tu te na tho to ati sa lo ba ka khotlang in vel o na pol zu tumna niin kan ngai ani he ngan noya kan tarlan te he athalo swallai nia kan te ania pakat na chuan MC NREG noya chuan tingtlang chu patin te tan in lo na nei hi dan anga an chan bo ania he dan hian guarantee a peni he dan noya hian in lo na an dil chuan ni som panga chungin na pek anga ya na diu tu chung kwa tu po tan India ram Gram Panchayat amo VC ten in lona an siam sakte amai ro chu Modi sarkar in athak nang lam nuwa chuan in lona an dil khan pek nge ngai ani do do ma chanvo kha ti bo ani to ani tuna chuan na an thole to tholo tur chu central in an rel to dona an na to tur ho Modi sarkar in rel to ani Gram Sabha in ti tur an nei to don lo tina ani chu panina chuan MC NREG noya hian notified minimum wage res angin blope ania chu kumtin ti kum ani kum khata ni sathum somru panga chunga in rona an dilin tho theiania chutiang chuan chung kotinin an lu huna na detail option an nei voucher tuna Modi sarkar in athak nang lamang chuan an lo du ang tangin an siamanga minimum wage ka guarantee an bedon lova kumtin revise ani lo bok don ani lo laman na tho kun lain in lo na siam ani don lova poisa an mo kun lain na tho na ang thei don lo ina ni ba ka exact po lo se an pe ka an po ba don ani pathumna Gram Panchayat amo VC thu nei na chu contractor te kudaklan ani MG NREG noya Gram Panchayat Gram Sabha te thu nei na an neya in lona an siam saktheya project chang an mani khwa ti mason na Gram Panchayat le Gram Sabha te ruam man le rotna siam ani thi MG NREG na tho chu an khwa ti mason na ani awangin contractor way khap ania Modi sarkar noya chuan tu na som hi Delhi na remote control mana control ani ang mason na project te chu mitlem te hlok na ani do na Gram Panchayat amo Gram Sabha in thunei na an lawanga implementing agency chu Modi sarkar aniang contractor roi anianga na thok tu po an shoi lu dama MG NREG manga to chu mi te in ko na ang kha abo do don ani palina state sarkar tan puri asiam do ani MG NREG noya chuan central sarkar in za atum thina chu wangin state sarkar tan har sabna umlo tunai ro chuan state sarkar in te na tanga 40% na pe angai do na chu wangin state share and pek thei lo chuan in lona on thei don lo ani MG NREG kumsong ti chun zet India ma thing tlang mi te in na chu ti to ani ta apoi le ani COVID-19 shipuya le mai khan Modi sarkar hiam ruam man na mu mal ravin lockdown huanga na thok mun da pe to mak ta doi tam tak te chu
an kholama an ho pha chung mi te chuan MGNRC noya in lona an nei pha an ta na tangkai em ani MGNRC hi unsang hi le par man tran ani tran khan ni vai bel chi za song ria chuang in lona siam ani to chung ko vai bel chhi point parukin an chor to kong le tuisem vai bel chi som chuang siam ani to ko ani MGNRC hi CAD audit telin zir chen na phaisa ti chuang nei ani to project loading le mong nei thakar singa mi ani ti ni chuang ani ivang hian modi sarkar hian ti to andu le ani ti athil ti hian atilang ani modi sarkar hian kum som pakhat alo thin ta he scheme hi angai poi mo lo le a inflation sang tak kara po kum thum chung MGNRC budget kum lo ani na thok tu te ne na lo pe ti ko tlai tam le a za som ti vel chu kum tin MGNRC budget a ma kum mi clear na man da thi ani National Mobile Monitoring System app man trana ni a attendance le work digital verification pe man nge nge angaya Aadhaar based payment system man ani ko ka in ho theina ta na danin MGNRC noya ape chanbo tam tak achu sakro ani tuna hian modi sarkar chuan danana in dona central sarkar ne pe chu anti to ta a kun na tok tu te ta in na thatap chu ti to sak ani thingtlang chu ko tin ten ni za in lo theina an nei an ta na tangkai le lo tin tak chu ti to ni an tuma an lo ti to tare na a lo thine ma fa chu an lo thine ma fa ngin an tan chuan an ber ma lian per congress sarkar la ya an tuan le bulletin an ya fa ngin a huat thala ma ti to ta an ngai to ta bo ani renga na MGNRC top chuan na thok tur nei lo an puna mi te chu lo minimum wages lo alwa chor an di don ani ko sa khar sa ba nga ko puye pe lu ati tam le don panchayat le VC te thu nei na an ba ko don ani congress in MGNRC ko chaw sangram kan tia thilput pali kan neya chung te chu pakhat na chuan in lo na tur guarantee pack ho guarantee pack lam taka kalpui ti le MGNRC hak lova angai ma kalpui le consumption in ape kama in lo te chan fo pe le ti te ten ram kuma minimum wage ta na change awi man ti te hi congress party na kan pu te ani ka statement kan siam te ani ya an soi belek kan du chu kan chhe dangin parliament an lok sabha khan isom le paru isul ba sang isom bi pama khan ni chung chang hi para soi ho ania ta chuanin ka parliament bil phat ani khan opposition lama tanga soi ho na le in lu ro na ana sa maya amai ro chu atlang zo talo ani ka dan thar siam tura hian thingtlang mi te zalen na lak sakin anin ati diama apoi tak set ani India mi pui tam tak zalo na nia ko hei congress party chuan angai ani ten turan dan thar siama hianin akma khan chuanin kan ngai thlak ta kan khan za kha minun tum sam khan ya amai ro chu mun chen ka ta chuan za som di te alo ni do do na tin ke mani sai ta te po za som kha SMS kan lo ti ver tu kha alo ni do do na state te economy hin na so takin na hong do na apoi tak zet ani a he state te economy hong na sa do na fangin parliamentary standing committee po hian ngai to non le sela tha kan ti ma chu kanan po po ani in BJP sarkar hian India ma thil tha tak lo ti tok tu le
in khat na thatak lo khan to tu te mala zoi ya nuai rea an mani malak na na kaltir sel hi an tum ni hian alanga ei ni sei to na po alam che e maya ni sei ro na kum san ni le ama a e lo ro man to e kum som hi zet ti lo tina ram ni puite le mere te so te na an lo chon em to kha e angai don tak set ni hian alanga mi pui bilian som thum le pakhat zetin cheng vai bel che sa lu le sa li set seng somin tiam chuan a blok na lo tel ram to kha ania ten Mahatma Gandhi hi kan ria tangin India nampa ania direct takin an social mang lo ma se zoi ya aming ti re hi antum ni hian alam kata Mahatma Gandhi hi e kumsa ni le kumsa le poso ni le pali khan Congress President along with Dr. Ania au hian India zalen na po kan mu kha ania kati chung hian BJP hian in ha Congress Party ani na kha anla mu hianin thiam takin min dai na turata na hianin tun project a po hian kalpui ni hian alanga apoi tak set ani tin nisa ni chin za som ni panga ti un an lo rita hi e dan soita tong khan dam doi kor anganaya mi hi turadana e thile hi rodi chwa ni de po hian alanga mi pui hianin ram ni pui de po hianin sir chiana state le ni pui de na kan to ram sarkar state sarkar poina e atok thei dan tu mun taka sir chiana he Congress Party na MG NRECS hum na be pui kan thak hi mi pui sum te poina ram ni pui te pora mi thok tu poi dia hian kan ni kan so ani